Assalamualaikum. Tantretan saja. Saya berdiri atas buming. Pada saya ki. Seporena lo nyapa. Tak saya dalam buming. Soalnya assalamualaikum lain. Mana bisa dalam buming. Kata apa pada saya ki? Alhamdulillah pada beda pada saya. Tunggulah. Mungkin abah sama tura. Mana beri motovlog beten kaula bahasa Inggris. Are semangken dan gula bahasa amatur saos. Yi. Mare losa. Napa bersa komen lesoh. Sama cetek ke Jepon. Jepon mare lo lesoh. Are semangken tanggal 14 Agustus 2000 selekor are Sabtu Pak Dito. Hari Sabtu dan kaulah perjalanan de Katol Bere kade mana kade lapangan Karapen Sape Pangbideng. Geger nih kak, kecamatan Geger, tepak kecamatan Geger kada. Lagi nyaman nembong nih kak. Aneka ke Geger, aneka arah ke Katol bon meken nih kak. Kurang lebih 10 menit lagi lah le depak nih kak. Mohon kinto ki nyaman jalan. Nyaman alot teh, maku alot pada polisi tidur. Teh jabut ngebut aku nyaman. Nah, dan ini ketretan. Anak apa gula seneng dek kak dinto nih kak. Gula nih kamu lelebet kinto. Arah sentar ke Bromo nih kak. Jalan agak dengolar. Keliak kleo. Ke kanan ke Kacer. Ongke Toron. Arah Bromo. Pas pemandangan nang aduh tepak lah saya. Mohon bedi gula le. Mohon bedi warga kinto ngaragi lebih biasa ki. Mana beda dan kule nih kang. Aduh le itu dah. Kanan Kacer kak bungkaan kadang hutan. Nih. Lagi. Nih pemandangan nih kene. Mana beda kinto nih selalu begula. Pak cora arah sa entar ke Bromo. Kebon mau lain embong kebon kadang tidak neka senin dah. Aneh ajo nih ancor moga-moga pola laku du malam pai patepak palos sarang pemerintah tangki. Nah, nyari saya jalannya senyaman. Nah, nek kaki bade se senyaman jalan pada bini ke bodoh, lo ancor kapi tretan. Lo ancor saja, lo tapai saja. Empong saya nih kah. Masuk Katol keng saya jalan nih kah. Tantretan sudah kadin tobi teng-ateng jalan lele kadang mereka. Aduh nyari nyaman, cari nyaman. Nah, mereka mau lebar ada pak ke lapangan, de lapangan Pangbideng neka, lapangan Karapen Sape, embung lagi kadang neka. Mulai lo nyaman. Terus nih kah? Terus gila cek pon reng-oreng tangki
nikmatilah jalan yang berlobang. Desah lapangan Bang Bideng ah. Oh berselatan. Oh terak berjebanyu biru kisah. De lapangan Katol be Bang Bideng. Kula nak teu. Jang grunjang. Tos. Teraan nek berjebanyu biru latihan mangken. Bade banyu biru. Terus oh bade libas tempur. Libas tempur. Tim anyar lah kah? Tribun nih, saya nih kah? Tim anyar deh sampai kene. Pohon minyak mangken nih kak. Tim merah putih. Nih kulit nyari maleng orang yang di otang lo dikmet. Bajar otang Berapa? 1000. Menggil. Cici bon dia. Nek Ambon, nek Bung Tono, oh, mekanik. Lah ini kalau lo terkenal nih kah? Abon nek terkenal. Abang. Kabur kah? Kusen. Iya, cari aja. Oh tare. Ada niki perjalanan ten kula dari Bengkalan ke lapangan Karapen sampai Katol Bere Bang Bideng. Saya lagi lapangan